Ovo što se danas izdešavalo u Šangaju nije bila trka, brate. Ovo je bio javni linč starih šampiona. Imamo malog od 19 godina što je ponizio čitav grid, Mercedesovo magično krilo oko kojeg se sudije lome i Red Bull koji se raspada dok je Max psovao sve mrtvo i živo prije nego mu je bolid izdahnuo. Od rata u Ferrariju do svih onih diskvalifikacija sat vremena nakon trke. Spremi se, danas ti pričam sve što se izdešavalo u toku i posle trke. Krećemo. Odmah na startu tenzija. Kimi Antonelli na pol poziciji, a odmah pored njega Lewis Hamilton, stari Vuk. Mali je izgorio na startu kalično. Prokliza je toliko da ga je Hamilton bukvalno prešišaka pored turskog groblja. Ali onda šok. Mercedes odjednom upali mlaznjake. Već u drugom krugu na kočenju u krivini 14, Mali uradi nešto što niko ne smije sedmostrukom šampionu. Zakočio mu je unutra toliko kasno da su se za malo očešali. Lewis u livadu, a Kimi ode i ne okrenu se. Tim potezom mu je reka, stari miči se, tvoje je prošlo. Dok je Kimi pravio razliku, Ferrariju je počeo rat. Lewis uze podijum, a Lecleru je trku u crno zavio. Lecler je bio brži jer su mu gume bile novije. Ali Hamilton se postavio kao zgrada na sred puta. Radio se totalno usijao. Šta on to radi, potpuno me blokira. Nismo se ovako dogovorili. Lewis hladan kao led odgovara timu. Ako je toliko brži, neka se približi pa ću ga puštiti. Posle trke Vassar je mora vrata da zaključava da se ova dvojica ne pobiju. Najveća sprdnja dana, potpuni raspad Red Bulla. Max ne da nije uzeo bodove, nego trku nije ni završio. Bolid mu se ugasio u sred onog cirkusa. A kad je buknulo vatru u sedmoj krivini, Max je totalno puka sa živcima. Gori trava u sedmoj krivini, motor je mrtav, kakva sprdačina. Prošao je pored onog novog šefa Red Bulla kada ne postoji. Vidi se iz aviona da im fali Horner da im drži sve pod kontrolom, jer im je novi sistem obično raspašoj. Motori za 2026. su im izgleda obična bižuterija. U boksu je danas bila zona sumraka. Ovi iz Alpine zavalu biše mehaničara McLarena. Točak odleće u nebo, svi poskakali da spase živu glavu. Dobiše kaznu 50.000 eura, ali to je ništa prema onome što su sudije radile. Ferrari i Red Bull navalili na Mercedesovo krilo da se savija ka prut. Toto Wolff se samo sprda s njim. Neka pišu oni te žalbe, mi ćemo pisati istoriju. Kad se završilo, mislili smo to je to. Kad ono sat vremena kasnije, bam. Carlos Sainz i Pierre Gasly izbačeni iz rezultata. Istrošila im se ona daska ispod bolida. Sainz poludio, kaže nam je štaljka. A McLaren, kakva sramota. Brate, oba auta crkla prije prve krivine. Lando Norris viđen kako piči na aerodrom privatnim avionom prije nego se trka i završila. Toliko mu je muka bilo. I za kraj Šanga je pokazao dva lica. Suze onog domaćeg momka Joe koji je kleknuo na asfalt da plače. Pola Kine je sa njim zaplakalo. A sa druge strane je Fernando Alonso naravno. Kad su ga pitali za malo Kimije, samo je podigao obrvu. Znači klinac je pobjedio. Prelijepo. Ja sam osvaja titulu dok je on bio još u pelene. Šangaj 2026. je promijenio sve. Kimi je novi gazda, Mercedes pod istragom, Ferrari se raspada od svađa, a Red Bull ne zna gdje udara. Šta vi mislite, su li ih ovi iz Mercedesa prevarili ili su jednostavno doktori? Pišite mi dolje u komentarima. Spalite taj like i zapratite me, jer sljedeća stanica je još luđa. Ja sam Luka, ovo je Luka Media. Aj u zdravlje!